出国那个 slam 中农山起码。 Kublai pi baru kaketing jonga kade Sherlyn kawa ngasong asa hanong ra long pedeng. Tie ning kong ni shop nga ai kajing kublai pi ki pai bai wei pa iwei iki bela kersan nga hakan de kajing wa kadop jing iet bang ngilayo ru adu 2 million view tang hakin di hikindiat benai kublai shibuan pelapan isi sya kata kajing kersan kajing iet jeng pi ki habaya de bakan ke film kapap ila da bandring de le baru ka basa himenta kade stang ka voice dubbing tie kajing e hanga hishimat sepanggan ke film ketika dialog hining koma nama ka dialog bukan ka bae hadu kata-kata di wala kata ru i director jengi ilahi kai ken yang akum do bakan nama kana diru ka first time yang bangan ya bandung haki film industry di ngampadan experience mo hakan kino ru di kublai director jengi ilahi kai yang bad i lakasyan nga bangan give up hadu mentamo di kalau ke bae shisha bandak film kamdai ke basuk ke dialog ru kilang ke ba adu kata-kata te ngiwan ru ban pentip chapi ba ya kau ko wei pat ka jingwai ne kan ke film kapap ka bala ai ke tensionungan hair in supply pat ba no ha ka kendai terek menta ubanai ha ka pon ru baje janmit ha ka YouTube channel jo iba kirina no rum te ngakapat pi pat ba pin subhaban share like but subscribe hidukum ju kublai shibun Kublai pi baro ka kerteng jonga dei uplai mitre lipon ba syang basa hakash nang pentor langkai ngako abanai kublai kerpang pi kipai ba langba kajing kerchan dong pi kawe ke music video bangila le pelai naga film kapap ba ngi ai kerteng kerdap jingit menta kala poi hado ar million view kublai sibone ya ka jingit bat jing kerchan dong pi ni ya ka film ngila de brindul bara badang sa stangka voice dubbing hi te ngakwa ban pentit ip ki pai ba haka khat khandai terek mentau blai min pelai biang ya kawe ki music video na ka film kapap bangi ai kerteng shanongan hair ngin pelai haka YouTube channel jong i ba kirina no rom ti ngakar pat ip ki pai ba pin singa bah ban yarap ban kersan ingi na ka ba pilai share and subscribe kublai sibu TV ngari ko ni member jang bicara betul. Habaya ken bakan ka chingai ta changa ka film kapam. Te samba TV bangi sile ki comedy video. Te remta ka film kebetulan ba comedy kadan si pan arpat ndre ka ba main ni te hak serious. Te wala ka taro ka pa TV ba pini ka syane nga ka film ka kunjo. Ba nga laak arteli film jang ibakir ina nongum kata penikong mereka anna ba kini kabang ta mereka pap te kajing per jang ka anna ba kapap dan shibun siper akanna untuk kampan keren ye untuk kampan dialog ye te khamsok te benta bang haban keren haban shim ki dialog te am kham sistem kemudian ala kata ron ai lek bala ye sistem te na film kapam shen kan supply ko ga music video kata tiga theme song yang ada ka film kapap yang karpari pai ba begini kersan begini ya share ya like ini share kan ka jingwai tam kerteng ide bentalang melimngam ngasyong asa halat kerhong kathan smil te nga akum kapuron hakani ka film ka bakal teng kapam ngasultanat shibun bangalayo ban ak ya kani ka film namal na do dang red ngasyaddan ka cingtrang bangan yo ban ak ya kinyo ki film ngila deblot barringder ya ka film baro kawai sa satang ban ringsur lani voice dubbing kidan katu kani gicing bangasyam iway na kita kalong ba ngampat chusim benta ha kinyo ki film kalong kasin ka banungkong ya nga bat ka basultanat bangan yo simbenta kabaan pat kalong kat kum ka kerteng jo kani ka film kapam kapen ya ka ching jong kisamla kan thei bat chamrang te nga cing ba ngampat la ban penbiang bat pendap ya ki rules kat kum ka cingkwa bat ka cingpan i director henry deling ba da ka cing yalam bat ka cing jai pen jongki yang ngalala ban pendap ya ka cingkwa bat ka cing dan kang na benta kani ka film
Ting akelpa di pi baro banang yai ai mensim syuk yang kenang bangan nang yai kiu syakman. Shen pinsa ibiang sakawe ke cingruai nakane ka film kapam kaba ai kalteng shandu ngan hian kaban sapalaj pedda hauni ubenai khat khandai tari uno para haka YouTube channel jong ikit Rina Namru kublai shibu. Dalam pelayaran yang film masuk kerpa di baik begini di baik ini film ke aja kai dah yang di beliau ini bakal mengisi dan kita kenal seni dan kerpa dan baik ini baik film và mà một nhiều cái chính cái nằm tại chứng minh cho ai trong phi trong bảo lòng trong im lặng ở xa lặng tăng kini chúng tôi mặc khinh đen có lịch sử